Ok, mi tinko busco manera compa me desasí de pushiki. Turore taranyami, turore tasi desastre ne kas. Eta hasi tamane, eta mande kinana. Mi toy mustre kiko te kiko. Ey, halaleo pushi, halaleo. ¿Qué pasa, po? Me tinko desasí de pushiki. Pasó, me kemendi. Tamita manda ne kas. Ok, pushi mi brother, mi tabay lagabo. Te oro, duy. What? Kibo ta hasi kinang? No, ikaw kita impossible. Ok, van tre por rato, Pushi, van tre por rato. Ok, portar 20 km no è sufficiente. Entonces, la non si va un double in anang. A vosi, mi non te quiero, te vai por bin back, mi brother. Ok, a vosi, mi brother, Pushi. Qualche cosa, come sa? Passa bon, tu cos bon cubo, y ayo, ok? Mata que sakit tanto. E pushi kino ta normal. 40 kilómetros leo to. Yata kinangkawa. No, me tengo solucionar koki. E pushi kita kere tabay outsmart me. Ok, me tabay 25 kilómetros west. Namiwak. Después me tabay 52 kilómetros ost. Anto después namiwak mitabay 42 kilómetros norte y awoki después mitaquere lo mi bay un 24 kilómetros zuid. Awosi mi brother bawaki kubotinga ding. Por fin malagueleu. Mabruje full. Malagueleu. Awosi mita duda. Tu puxe tabay por bim back mi kas. Por fin ami ko mi casa dushi tabay pasa dushi o. Hehe. Ay. Okay, tem algo que não tá yendo bom aqui. Nagami paro un rato. Dushi, come vai? Por bisami si pushi te? Sì, mi Dushi. E te? Dico? Ok, bom, Dushi. Vou por poner na telefone para mim. Vai por explicar-me como pode ir a cashback, ma per ma hoski.